Dobrodošli na kanal Srpski inat. Portparol ruskog ministarstva Marija Zaharova naglasila je da Moskva smatra da su pokušaji da se destabilizuje politička situacija u Srbiji destruktivni i neodgovorni. Akcenat se stavlja na korišćenje tema koje su daleko od politike kao izgovora za provociranje nezadovoljstva javnosti, a s ciljem da se podrije stabilnost i diskredituje legalno izabrana vlast. Analiza trenutne situacije u prijateljskoj Srbiji pokazuju da su u toku obnovljeni pokušaj određenih nedobronamernih snaga da aktiviraju dobro poznati destruktivni arsenal da bi destabilizovali situaciju u toj zemlji. Neki pseudodemokratski krugovi nastoje da cinično, ne vodeći računa o rizicima, u proteste pretvore potpuno prirodnu zabrinutost građana za životnu sredinu. Konkretno njihov odnos prema projektu iskopavanja ruda u interesu razvoja nacionalne ekonomije i boljeg standarda građana. Argumenti, dokazi i svrsishodnost nikoga ne brinu, naglasila je Zaharova. Prema njenim rečima u pitanju je poznata ozloglašena šema koju su na Balkanu i ne samo tu više puta pokretali zapadni ideolozi, demokratije na trgovima i njihove lokalne pristalice. Zamisao se ogleda u tome da se pod plaštom pozitivnih namera preko marionetskih medija u javnosti postaknu negativne emocije i okrenu protiv rukovodstva kako bi vlast izgubila samokontrolu i kontrolu nad situacijom. Takvu taktiku smatramo destruktivnom i neodgovornom. Takve vrste zloupotreba predstavljaju direktnu pretnju Srbiji, dovode u pitanje stalne napore predsjednika zemlje i vlade da osiguraju održivi razvoj zemlje i bolji standard građana, ometaju nezavisni i principijalni kurs kako u unutrašnjoj politici, tako i na međunarodnoj sceni, naglasila je Zaharova.